Ating Birhen de los Remedios na kayantabi ng Saludas Tadeo. Yanig ang panantaya po ing turnover ceremony daring adwang imahin. Ausan taya po i-Brother Rory para i-turnover na po kem parokya ing Malakrusada ni Santo Cristo del Perdón at Birhen de los Remedios. Good evening po sa lahat. In behalf of the whole Solana community, we are, with all humility, we are giving thanks that St. Jude Parish allowed us to serve our Birhen Remedios, our St. Jude, and our sorry. And it is with our wholeheartedly that we accept the responsibilities. And that responsibilities make us a whole as a human. And we felt that the camaraderie and we felt the family because the love of God is there with us. And as we parted ways, we ask the three images to please continue to bless our community, not only our community, which the Solana 1 and Solana 2, but the whole community, including the St. Jude Village, including the whole country, and including the San Fernando, Pampanga. And also, it is with for now, we are turnovering the responsibility to our St. Jude Parish to be accepted by Brother Rael Pamintuan, our PPC President. Again, thank you so much for the help of the whole community of St. Jude also in supporting us for the past 4 days of the services that we had. Thank you. Maya pabengi po kay Kongan. Kimpat nubena po ning kaya kaming kura paroko, kaya katamang kura paroko kaya tiging St. Jude, Reverend Father Pedro Valencio. Payabot mi po ing masayang pamananggap mi kayong Cruzaday Caridad amin ibatan keng La Vista Solana Community. Mititipon tapong pasibayo ngayon ng kapengyan para tanggapan miya po yung pamagbalik ng Cruzada. Birhen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón y Caridad, kening kakatamong parokya. Kaniting pamagbalik ng keti parokya, miglakbeya ka rin cluster keti, ibat king St. Jude Village, Dolores Home Site Extension at King La Vista Solana, paniwalan tamo po na milablabing kasalpantayan ng tamo, midagdagan tamo po lugod, at mi bayo kapanayan. Ang timuring ka rin cluster anyang dinaloyo, ing Cruzada, mayakit ing pamisan metong do, at pamagmalasakit king metong at metong, abe-abe lang magrosaryo, abe-abe lang kem prosesyon, at abe-abe lang mamielamak ang puang pamangan king karelang komunidad asasakupan da den karelang cluster. Impanyatang ning Cruzada kaya katamo metong yang kalam ning kasalpantayanan, ating lamak na minunata ng tinggap. Ang timurin, mayayaos tamo, banit sundo tamang misyon, ning pamipasyag king maipabalita, ing Cruzada ikaridad, kareng magkakasakit, pakakalulo, at makakakilala king Diyos, kapamilataning amano at dapat tamo, king pamagbalik ning Cruzada, king parokya tamo. Mi palabungan saning lalo ing kasalpantayanan tamo, pasik na nga nakatamo lugod king Diyos, at kaparan tao, at ibayo nakataka panayan, king panyatang ning kayarian ng busal tamo,
Ketiking Parokya, Santo Cristo del Perdon y Caridad, pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Sanudas Tadeo, Bendisyonan mo. salamat po. Salamat, Brother Rael. Ngayon pasibayo po, au Santala, Rengtao, King Labista Solana, na lumapit po, kingarap na rin adwang imahin, bang ikanta in karelang farewell song, King Cruzada. Lahat po ng taga Solana, niyayayaan po naming lumapit dito sa harap para po ikanta ang farewell song sa ating krusada. Hello. Hello. Okay, 1, 2, 3. Birhen induming. Wait lang po. Mamon, sir. Mamon na. Mamon na kingeni, o indong malugod, at keka Jesus ko, King salamin at bus, at bayo kisana, kayo gumulot, bendisyonan nyo kesa king kalamyot lugod, at kabang atike, king dala na lakad, Ilisya yukesa, King Marok agas-gas, mataming malugod, pasalan yung ganap, karetang baleni, malagwak geng miras, ingeni, mako na ara. Ng paing turo, di nanyo kesana.
keng patulunan, ikang minyetula, ampon kapayapan, ingweng do. Total perdón. Bukas